گلو اول ماکا آفرینریا موزیکه زردشت دوزینریا وی که دکر کو د شر خدان باشی و آرامی آهورا مازدا و یه خرابی آهریمان ده د آهورا مازدا بسر بکوه و دنیای شادی و بختواری سردست ببه. آهورا میسوگریا همو خوشی سر روی عرده بود. میسوگریا رمان آزاد بخشینا به حشت همی پاکی و شادی اندن و بگومان میسوگریا موزیکی بود. دوی بشه ده ام ده قالا چیروکه که بجوک آب وی بابت و گریدایی بکن. اف چیروک روش بروش بلاف دبید و به بلاف بون رجی لهنگین خوامزنتر و هنر آوان بالاتر دکد. ناو چیروکا ما آهورا یانجی کوما ریتمه یا آهورایه. ام ده برنامه ده کوما آهورا بینن پیش بری وه. سامی حسینی پروردکار دفیکو ج ایران آنکو ج روشلات کردستان بر خدای باجار ترکیه ازمیره. برواجی به هزاران پنابرن دی لگل هندک دوست و موزیکجنن دی سازمانه که موزیک درست کریه و پاشه جی ناو آهورا لی کرنه. سازمانه که حسان لی پر برهم داره. لسر هیمن پروردبون و پرورده کرنه هاتی آوا کرن. نهجی ام بهلین بلا او قالا رویتیا موزیکا خویا ریتمیک بکن.
Kör olsun düşmanımız yar, kör olsun düşmanımız. Kör olsun düşmanımız yar, kör olsun düşmanımız. Kız belin incedir ay ince. نهایی رو هم گل کما ریتم یا موزیک آهوراینا و آهورا راستشی موزیک پر بالکش دیگه موزیک بالکش دیگه تن از خوازم هوا ام بناسین سریدا و پاشه ام برفری سر آهورای باخوی کنم که سیدا کما ریتم اهورا سال 2013 چه بوا جه ازمیره لشار ازمیره چه ما او کما چه کرد نزدیک 5 سال ما خبات خو بردوام دکین کنسرت ما جدرج خیابانه لجاده ده ما انسترومانیستی دخین ایش موزیکا ریتما باشه و دوام دکی Tu bedevi tu naziki Leyla Leyla. Keçi kuruda çıkarın Leyla Leyla. Tu bedevi tu naziki Leyla Leyla. Keçi kuruda çıkarın Leyla Leyla. Leyla 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 bahare dilemin zare zare Leyla Leyla bahare dilemin zare zare Leyla Leyla. آوا کرنا آهورای چاویه او کما اهورا پروژیک من بو جه ایرانا ما دست پی کرد اصلا کما اهورا عفوش خود خلکی روشلاتی نه بله از خلق روشلاتیم شهر بانه بله سر چاوا چاویتون ایشی ما او پروژه جه ایران چی کرد پشت او دوام کرد حتی جیک مهکشان حیات ما بشه دو گوهرا گوهری از هاتم ازمیره هاتم بله کوچبر بوم هاتم ازمیره ازمیره از سال 2012 از درس دام جه شاگردا من بون شاگردا دف پشت او دوام کردین او شاگردا خود تبع کوف کرد پشت او جوین مستان ما دو سه جار کنسرت چکر اما او زمان کنسرت چکر ناو اهورا نبو یعنی سر بیناوک بو ما کومک بون ما کنسرت چکر ما گفتم ناو رسمی بکن گروپا جوین کردن حواله خود شاگرد خو ما جوین کرد تو سر جوینا خبر دام ما کوما رسمی ما سر ناو اهورا چه به اهورا ریتم یعنی کوما موزیک ریتمی اهورا ما چه کردیم سال 2013 او دوام دکیم آواگر آهورای سامی حسینی در 2013 ده لیزمیر دما دست به خبات خوین موزیک دیکت به تناصر خوین. دناف دمه ده شاگردین جباجار و پیکاتین جدا کل بر دست حسینی پرورده دبن هر یک بخود به پرورده کارک و روش بروش هجمار زیده دبن. جداهی پرورده کار و شاگردان بخور جداهی اندام کما موزیکا ریتمیک آهورای جی بخورتینه. بگوتنه که دی آهورا هنرا پیگوژیان آشتی و آرامیه نیوکا خدا دحوینه و به موزیکا خویا خوش ویکید خملینه. آهورا لگل سترانین کردی جی چند زمانین دی جی سترانان دستره. هر روزا جبیل سترانین نو سترانین گلری جی لگور موزیکا خویا ریتمیک دهونه. بشروه که نو وان پیشکش دیگه. سدما سرکه یا کو آهورای بمروان ده حس کرن جی جه رنگی و شروه آویا جدایه. و اوه آهورا. نه همه بیچک و بناسین یعنی راستیش هم و گشاد ناسین اما مستسامی. از خواستم تو حوالی ما یک بیک ناوه ما تنه بیش از ده کیف خوش مم مثلا بیشه آدار محمد احمد او برم آنل برم نه بیشکلی حوالی ما خاطو شیوین تپه خاطو زیلان یلدز
dansçıyım Ruhat Kılıç Hüseyni. Kek Halil İbrahim Şan, kek Eren Akgül. Solist vokal ve devjeneme Khatu Özlem Olcay. Devjeneme kek Orhan Metin. Dansçıyım Khatu Arzu Karaman. Müzisyeni Muzi Amir enstrümantalime Jeniyar. Kek Tolga. و پشتی جهنه پشتی ما هیه کک سرجان کırmızı ve kek Muhammed Nihat Şan Serkoma Ahura ve Aziz Sami yazdı kes. گله قلا والغنه و Yani ezek تیمه که پر باشه دوش Timek tam Timek kur baş. زیلان زیلان از مرا کم زیلان تو دفشنی تو چه لدخین از اربانه اروان لدخین نه یا تو خلکی کی داری زیلان از خلک ارزش ارزرومیه سرحدیه Evet. نوادا سرحدی هنه شرنقی هنه خلک ایران هنه لهم یاد دران هست بیجم بله، بله. نه یا Her deme İzmir işte daha ya. İzmir'e جه ولا نه Adıyaman teda. وار تو جهنه و زازه هیا نه یا بله. ارن زازه بله. سکن ارن بشه تو سننا سپاس ارن دفجنه نه یا Bele kek eren devjene. زازاکی تو بیجه آنها Zazaki ana guti ama az da ببین khwazi. اون بدن زور زازاکی Bele بیجه stranger Zazaki jiboma beje. يعني هوالن پر هجانه و رویم پر گشن و Gerek. هوالن من کو دانس دیکن و که رقص دیکن نه یا هوال اوج ناو مدان نهال بدره و راستیش از هوالن پر به کلجان دبینم و هیجان یک مزه جوان ده هه جبو کنسری نه همه پروای مهبن او ساوند چک بله، بیتن بله، sound همه پیتر نزدیکی وان ببین باز مدویا ام وی نه بکشین یعنی وی نه ببینیش برکو کوما اهورا ریتم اهورا الجمعه و الودریا اسپاس داری و اسپاسی و دکیم یا گیشان از ji zaroktiya xwe ve wek amatorî di nav muzîkê de bûm. Di malbatê de li sazxistin gotin filan û bêvan heye. Lê min psikolojî xwend. Ya rast ez psikologim. Wek encam jiyana min jî piştî ku min mamoste Samînas kir guherî. Ango mijûliya min bi rîtmê re her heye. Li erbanê xistin, kar li jiyana me kir. Piştî ku bi saya wê ez beşdarî vê komê bûm, ji aliyê min ve ne tenê wek müzik, bi giştî baweriya min ji hinek tiştan şikest dibû. An ku wek sîstem, wek kultur, îca me bi hev re berdewam kir û ji nû ve vejandina hin tiştan di nav hin tiştên kolektîv de beşdar bûm. û tê de berdewam kirin, hêviya min ji nû ve çêkir. Ji bo min ji vî alî ve wateyekê xwe heye. Her wekî dî mirov rojane hin tiştan dijî. Êş, xem,
û gelek tiştên dî. Îca ji bo ku mirov serederî bi van êşan re bike, an jî ji bo karibe vî barî rake, ez dibêm bi muzîkê re mirov dikare van tiştan rake. Di rîtmê de ji bo min ariyekî wisa heye. Narinci hem limon, mükemmel senin buldum. Hem narinci hem limon, mükemmel senin buldum. Wek psikologekê ez dikarim vê bêjim, rîtmê kartekirineke mezin li jiyana min e giyanî kiriye. Dev ji alî piraniya lêkolîner û pisporên muzîkê ve wek amûreke diyarker a muzîka geleriya Kurdî dihête qebûl kirin. Di repertuara xwe de ahengên newayên netewe û pêkhateyên cuda bihewîne jî, ji ber ku bingeha xwe li ser muzîka Kurdî ava kiriye, dev amûra herî berçav a ahûrayê ye. Bêguman muzîka bi yek amûrekê dihête pêkanîn wek xwarina bê tewaş e. Ji ber vê yekê ahûra li gel amûrên ritmê di muzîka xwe de hin sazên jîdar jî bikardîne, lê belê amûrên ritmê û bi taybetî jî dev stûna bingehîn a muzîka wê ye. Di derbarê defê û çêkirina wê de em guh bidin mamoste Samî Hüseynî. Li nava komê da zeraveyên Kurdî giş hene. Ez dixwazim bi soranî em behsa defê bikin, dev çawatê tê çêkirin, kaka giyan, em ê pir keyfxweş bibin. والله هیچ پێم خۆشە بە زمانی سۆرانی بە لەحزەی بە زاراوەی سۆرانی خەبەر بدەم. ئەم ئامێری تەف کە 50 تا 55 سانتیمە، ینی 50مان هەیە 52 53 54 55 سانتیم لە دارێکە کە دارێکی ئەوێ سووک بێ ڕاحەت بتوانێ بیگرێ بەدەستا، هەم سووک بێ هەم قایم بێ، ینی زوو نەشکێ زوو خوار نەبێ. دارای جۆراجۆر بەکارین، بی سوور، داری چنار، دارای قورس وە گوێز و تو ئەوانە بەکار ناهێنین چونکە قورسە پێ. بەڵێ ئەم دەفەکە من چاکێکم دەفی پێڵێن مەوج، مەوجی دەریای پێڵێن، مەوجی زەریا وەکو شەپۆلە، وەک شەپۆلێکە هاتوە سەر یەک. دوای دارەکەمان کە دروستکرۆ بەم شێوە، قسمەتی ئەم چەرمێکە بە چەرم بەکار ناوێنین، کاغەزێکی پۆلیسترە بەکارێنین. دوایەوە ئەرزکەم بە خزمەتان جێ دەستەکەیمان دەربازەکەین، ئەم هەڵکەکان و زنجیرەکانی پێوەستلەکەین و دوایەوە دەنگێک و تۆنێکی جوان سەر بەهێنێنین و بەدەستێنین و دوای دەفەکە لێخێن و خۆش بێ. دەفێکی زۆر باشمان هەیە بەم شێوە. فەرقی وێ و یێ وەکی بەندیرێ؟ فەرقی ئەوان بڵێ یەکێک سەر ناوەکەیتی ئەو دەفە و ئەو بەندیر نەوەی بڵێ دوو هەم سەرێ تۆنێ بەندیر تۆنێکی جودایە و تۆنی دەف جودایە. ئەم زنجیر و هەڵکە تێدا هەیە. فەرقی بینی بەندیر و دەف ئەو هینەکە لێخستنەکەیشی فەرقەکە، ژەمیارەکەشی دەف بەم شێوە لێخین، بەندیر یا بەم شێوە یا لە بینی لاقمان قاچمان داێنین و لێ ئێخین، بەندیر بۆ شێوە لێدرێ. میناق تو دکار بدەی میناق لێخستن سەر ژەنیار ژەنیار ئەرێ ئانهاز ریتمێکی حەوهەشت کە منتەقەی ڕۆژهەڵات زۆر بەکارێنن ئەوەکەم و ریتمایکی چوار وشتیش هەندێک بەڵێ خۆش با ئیجازەت.
ji ber rîwangeya modernîst a ku cîhana rojavayî ango Avrupayê wek navenda hemû huner, şarezayî û hemû tiştên xweş dibîne, li Tirkiyê piraniya Kurdan bi xwe jî di nav de, di bîrdanka mirovan de li dijî çand û hunerên roşhilatî kor nêrîneke kambax heye. Ev kornêrîn çavan li reng û ahengan digire, guhan ji deng û awazên xwecihiyên roşhilata navîn re ger dike. Lê belê merc dijwar bin jî, reng û deng xwe didin der û di erdnigariyeke derfetdar de dîsa derdikevin pêşçav. Roj bi roj zêdebûna hejmara beşdarvanên konsertên Ahurayê jî nîşaneya vê yekê ye. Hayde yano kolo daigramo, hayde yano hayde duşo kolo daigramo, hayde yano hayde duşo kolo daigramo. Ev 5 salin em bi mamoste Samîre di ahura rîtmê de kar dikin. Di heman demî de ez li Zankoya Egeyê beşa perwerdeya dengî distînim. Ya rastî bi saya ahura rîtmê ez dîsa vegeriyam xwendinê. Ango vêga ez dixwînim. Niha ez ser navê ahura müzik li birim. Ez bi koma ahura reme. Anku ez vêga bi müzîkê re mijûlim. Hayde yano hayde duşo Konya'da prodamo, hayde yano hayde duşo Konya'da prodamo. Gafa mirov frekansan digire pir giring e, pir baş dibe. Ez difikirim me ev yek pêkaniye. Anku ez ser navê xwe wisa difikirim. Hêvîdarim di dahatûyê de emeliciyê hê baştir bin. Da prodamo samo daigramo. Ji ber ku bi estetikirina hestên mirovî bank li dilan dike, huner di rewşên herî dijwar ku pir bêçar xuya diken de jî çarenûsan dafirîne. Ahurayê ji bo piştrastkirina vê nêrînê nimuneyeka baş e. Di vê beşê de me hewl da ku em ahurê bi we bidin nasîn. Di beşeke din de bi performansên cuda em ê dîsa çaveriyê we bin. Heta hengê bimînin xweşiyê de. Yana duşo samo daigramo.